O te toi o whalavam whatala whatu le mai monga no tātu nuu, le nei aso, ia, i le lofa male anga leo le atua. Ai peo na silfia niso tātu pokalame o whatatanoanga po interview lana e mai mo mai ai. Na wina antu le tele o aso, pe te iane, o se tasi ni o tātu pokalame o antu whatasia, ia awa fo i lau mai monga Samoa. La fianga le nei o pai telefou, pe na ona, te wina ai le tino mario se tasi o lo toto tolu tau sanga i sofa ya Mika Hele i se whao lave sa utula i mai i le masina lava le nei. Fisilingia le tamale a inga le fionga tanga loa tele a perila welese le tūlanga i peo na iai le whao lave lape le naana whano ai le soifua siona talii. E le whidangalo i e tala noa mai le me pueata pitiane langona lo loi matamalingi ma le wha noa noa na i e wha matalina i e wha peo. O le aso tolu se fula masina o mati tau sanga nei lua olo wha. Wa ai ia le tūlanga e peia nae tulou wha whunga anga le atunu o. Ia siona tali i le tolu tau sanga. Ro na nga ia tu tui natu le wharema i tele mato tua. I le taunu watu, whamtalina talanga loa tele. Na ia ta ua. Na tui natu ia lona tali ima whapena fo iona whaia ia tute masani a fomai i le wharema i tele mato tua. E whapea mai le tamaita i whapisa ia wa aia. O le naona mawalunga le whipa. Pita ia le italia lona whingalo na i whapea atu le ai. Na manto o mai lava ele o iai se tu langa whapea na o le whipa i lo uatari. E whatino le tamaita i whoma ele whala au sa whanao na tuu i le whoanga. O le tamaititi se tu lau le whafunga anga. Ia matu ina mai loa ia talabai. Na loa ona whao wina mole inuina. I le angai mai whafo ma le whale mai. Na tapa ile tamaititi se mea malulu. Na tuli ile e tanga loa lo na loa. Ana whaatau mai ia le ice pop mosio na tali. E tauno mai ia lona fine sa halu le whalo loa. E whaapsa ngai mai whale mai tali mato tua e au mai le ice pop. Wa ese tulanga pe wa mai tau wina e tanga loa ilo na tali. Tau ta fiofi wa fiki ia aile ngata fo ilea. Ua whana whaatai ta yo. Paiatu ia tanga loa ilo na tau lua. E le te taona tātu ua whare mai, e taona tātu toi a ngai, e toi awe le tamai le whare mai. Tāma mo e atu ai, a ngai le vahenga e tu ina atu iai ia mai po ngase ngasi o whao lai whao po se ile emergency. Ona mai tau wina i e tangaloa le suwinga ilo nā tali. E tō lima fo mauna tā ua le fionga tangaloa. Nao na lātou si o mia lo nā tali, ma tu ina atu ma lātou tamawhai e la vea i le ola. I se pamu whapenao na whaate i peo ngā wenga masani. Sa ia mai tau wina ma le totoa. Tau mawhainga li imta mai ta i fōmai pe i ta iane. I li imta in whaasawina. O se tasio tina matua o ia o se fōmai sa ia whape mai. Malili e, wa sola le tama. E talia ngata mai e tali tono ngata lea tūlanga. Na ona tutula wa fōmai ma loi mata balingi u whape fo iate i lantou. O na whapea mai leo le toi whapea mai leo le tamaita i fōmai. O ai le fōmai sa mua mua ia siaki ina le. Nā matau na masao salo la ngona o le sunga tanga loa perila welese e peo na ia whaasoa mai. Whapea nā loa na la tau wanga i tua o le aso fitu o le masina o perila le tau sanga nei lua olo lima, lua olo wha. Whai ai toi sa uninga o sio nā tali. Ma tau ina lava i luma o le lato whale i bai telefou. Ta ua e le sunga tanga loa, na ia ngai le ofisa silo na mtanga wenga, le fionga ai ono Dr. Alec Kroma. Ma whamatala i ele mta upu tui nātu ai mata ona puehina. Ina wasili sila le ofisa sile pio na ta ua. Na maita wina ele lanu mea mata a toa manawa. Tasi lawa le saunanga le ofisa sili na ta ua le sunga tanga loa. E wha maise atu masu atu vai maadu i puenga. Se lape le au nanga le matanga wenga po ali inta matai fōmai. Na ia ta u foi. Le saunanga le ofisa sili. O se tō tonga se tulau. Nana whaelenga ina. Le warandu mea mata i ngai. Se teimi ona whapena leo tu ina atu lisi o bahenga. E te mori mawina i lunga o le tātou patata. Wanga nei. E pēno whai atu te masoleire i mawhai ona taranga o mai. Tana roa whapsanga i mai me puarata. Ai na whapena lava o na whaia le nei whatatana ngai lona lava maota i vai telefou. Ai na o le mori mawina o le malingi o loi mata. Te amawala wala. O loo ia fesiling ia pea la. Le tali mai le matanga wenga. E tu sai matu ngā tali le matanga i pea o na sao noa tanga lo. O le sao noa ngā lo bisa sili.
ta otomai o le la fatino suenga o ai tonu le na lapela na au nanga fesiling ia pe la le tali mai le matanga benga e tu sai matunga tali le matanga pe ona sa no tanga lo o le sa no ngalo pisasili ta otomai o le la fatino suenga o ai tonu le na lapela na malanga le ofisasili inisio fontanga ia tonu mamao e tu sai maletu ina mai o sona fina ngalo ile nei mata upu e na la ona ta oto le temi nei pe ona sa no tanga lo se temi o le afa pe na lo ona ia la sia le isi la sanga pe a fai o le mo se tali tu sai male nei mata upu e le te tonunga o le sunga tanga lo o lo iai lava pa heng pe nana ta oto ila me tonu e ma fai ona mo se to manga ma se mapusanga o ia e o tolu tau sanga o le tamaititi po le alo toto Mikaele le na maliu le aso tolu se fulo mate le tau sangala nei ai na te wina lona tino i le aso fitu o le masino a Perila o le tau sangala pale nei. Tato felo i pea, inisi o tato poklame ma tato interview dinatu mo le mai moanga lo tato no seifu.